Biz bugun жемистердин казакча аттаулары менен танышып болобуз. Салем, достар! Hadi sok verir misin? Sok. Sok sosin bamızdak. Kızanak. Sanadığında geldi kezeg. Bir, iki, üç. Balakay. Kaytalayımız asıkay. Kızanak. Kazanak. Bir alma. Dört. Беріңізші алма маған. Beş. Alma. Altı. Я лимон. Bir limon. Sekiz, dokuz. Limon. Rahmet. Birden onga deyin men sanavda bilimin. Ruş barda. Endi Беріңіз. kersince dedim balalar qo'shilinglar. Tәтті бұрыш. 19 Tәтті bұрыш. 7 6 5 4 3 2 Qabat mаған. Біреу. Рахмет. Qabat. Сәбіз бар ма сізде? Сәбіз. 1 Беріңізші 2 сәбіз 3 маған. 4 5 тамаша. Сәбіз. 6 7 8 Сәбіз. 9 10 lala. Сәбіз бар ма? Рахмет. Баялды бар ма? Қайда баялды? Көрсет. Баялды. Алды. 7 8 9 Рахмет. Пока. 19 8 7 6 Не бар? 5 Сәбіз. 3 2 1 Баялдым. 2 40 qabat. 4 Брокколи. 5 Тәтті бұрыш. 7 8 9 Қызанақ. Лимон. Баялды.